Okoman Radio. So the legendary and I'm off of this one. May you are here. May that was one outside ye. Lovely Friday morning, the 4th of November 2022. Yakutunya Kopa Maniso. Yanni Kesabia when a name. Underneath I don't bury man. Yuda Mujatano. And I pay so to me can I just say what you are so can't just for home. Go on the side of life. I better say, if you're not going to your brother Bomu and now was said, then as near man, so near where when a name near Kotokoto no sunset, Nikia and a fata sida, any come for any tontron. You could I say for Nadaroma, sorry, I can't at us phone touch a mother, but Jemu, what dear more for Sunny, not just an opino, and that's so be a while. There is soap, I dare not change, there is soap, just and that's so be a obey ye. It shall be well. And it is well. Amen. And I preface like a Siamo Baffuor Park with Sergey Corriageman Brin Siamo and Edmond Williams, a year in Penyasi Kwesije Listowall. Kwame Safo Mafo or Hene Daku Methodist Ranting raise the power to and Chadidimere. Okoman DJ does the Samuel Apafrin Pona Samuel Kojwakwa DJ Zigibi. And me madam Funiminia DJ Vibes Ransford Dako Ransford. And if I me watch special and stroke me know the and what DJ does when I'm a but me know the Sister Okumunti on the me know my men and me cry no if you could massy and I'm saying free continue for no kakra. I said, Nana Boafran so to so bisa kane Nana Busco ono so mini penny no there is a mini kumane Ransford enye che kwakwa me mawachi yeja nya me dia cheme ho ye bo mu nyina di ma mo di ansa na mi ko bi man ka bi anapai your friend me Kofi Ansong Baffuor me try friend me KB kudumas de she kron anapai me chame mame Amelen, my mammy, Minio Siche, Safori, Manfusia, Abusia, for what I was a penny, and I said, Yabusia, Funina, no pay, a moment, Mumpom today. Kwame, Yenin Como, yes, sir, a pom today. Oh, no, Pomuye, papa, Mijina, and Ransom there, what shall my dear be at Damitim say, we be a advert here, so I say, a Jumana Oyen, a swabba, last week, you know, Cover here for okay, and Ramco na Jinam Crusade, Nijam, Nipa by Papa, and then me born I could grease for the no, Hannah's Manco say, that's all right, and who ye papa, and some Abba, and some papa, and me nada, baby, papa, Ebie. Ebi sunye ye ni pa de esi e train ti ya ye nya cheswa ye ni pa de obete asempa ye mpene sa abane sa esa woko ebia reality show bi na ye be yi nipa ni bi afri mu no ne okita sa information na omonta mpene na so nyina mu no aya kana ye nko a kire me ne fie mu se yewo Palm Sunday ena yewo ayi back when they say Good Friday. Ash Wednesday, yeah. But Friday there no was Good Friday. Tene fida. Ne yenin kuya. Ne yenin kuya na kaje. Me pass la kese e mo kumra dwumefo aboa ne takra na mane ye kese madaro mamuni ho amini ho munti ena me manager mo so me domo papa se ne musi time achi na ye bo adwuma gumu no nra kitawdi edi ya ne koyi mo se mo yo nipa mo adwuma no akoma pa adwuma nda makoma so
na my din sia kantam se mo beye na moriye me da mase nko so mo machidom na yempaja ne mo nko se na yepese ye de kono bibia be kama kwame me da se no so bibia ne mani so thank you very much for no crowd say adwuma na bi ni go we kitiki na okwa e di ebe bogu na mo se na bi obenya bia ye ebe bogu kama Kwame Perry acting programs a very big thank you to you to Ransford Darko za cruise me no mtaya anwa mo pa we nin kan se me ka bia so Ransford akote mu ano friend ban say anwa mo na ready microphone ayo wanya very ta aya monitor mo se ba ku dua pa say agwa say kweza be anwa mo squad also mo to ka ba anwa mo na ready anyway kwa say sales good morning to you and thank you very much courage man. Another thank you to you, a great guy, wonderful guy, and we wish you a speedy recovery. You'll be fine. Kofi, baby, I be kama. And I pay, you're not the boy, so I say, a very fantastic guy. A very memoir. We see so much on our hand. Set here. And I want indefatigable DJ Ziggy B, hey, Mr. Headmaster. This radio, wonderful guy, very wonderful guy. A very big thank you to you also to, in fact, all the team. Don't see talk about who else? McFadden, another great guy, wonderful guy. Team leader Uyi Hwai na Waja Hwai and Amo. That's Mr. Amwakwata, George Amwakwata, a very fantastic man. Is this a Fiabuchabo? Anyone yana waji livo. That's what Bantina and Zosha. Oh, spectacle. I didn't want to sign it. Come de ebiti mi omo de o. Ba. Ye di tum. To na sanade aba. Yeah. I'm old friend me and my friend for manager Mr. Wu na somebody what if you do stay wa me manager there and so oh me kasa no kan o. I'm was a buru say. No butare na Mr. Wu pedimu the next chiche amo rekakra na see manager there dio. Obi ni aba and when your has the manager day. But I mean that makes it fantastic. Kuno be adwuma some bonde na munya sa ekitamude ni oto na any temanenti dentina obefriend manager Mr. Wu for say I'm part of him and it's wonderful. Manager odwuma it say ahindi entina me me nkodi oheneda ha o no bia fro na mpacho me no onkomo say me ahemfo no me ben bebre me no onkomo so you say o de be kan ha say o dabi ye nkan ha na say na eya breakfast you and na dabe na e free because e be adwoada tina Jordan be no onipa na boss na we dem pacho e mo bia ante manye mo ba me 50 Ghana na muso bo na wo hene wa nya bia ma no sa me na me ka chira asema okay em say o ka Jordan kwa pefu ka Jordan na no me ni ohimia bi oba ha na me ka say so me ko hu akugu ahima na won ka ohimia because no so yen ya chiriponfo yeah, call him ya. I pay for that end no. A cropon when a cat or him ade. And also Kasa a Jordano. I must say, intimate fast born the mobile brain. Ebia on the other side, Moka or himia, Moka hima, and Hani or himia. But Ninayi, but it was say, drive no second part in every query, I say, me can't a cappuccino. But say me many, na me you film ho. Send me a meet me a can. What I say, me or chinifa, capinifa. Just say, Nimi Nina. I say, yeah, na oh, the oka say, Chirpon. Yeah, or crefo. Into parliament, you member of parliament near member of parliament for Okre. And what's the difference? Chirpon for no. I'm gonna chirpon for no. Yeah. If you were a crop, Guan State, no, Guan Dawson, and then more church. And to show more. Tomo ya Guanfo. Ye Guanfo, yeah. Enti Guanfo ne bine latefo. Yeah. And a bine Adukrom, yeah. And the chirpon, which one? Chirpon for no. On can't chirpon Kasa. A big Kasa, baby, says a company chirponi. Some no, I say a gibre, na fret. No be church and you are to see ano. The papa, no be church and seminum. And Okreno. Okay, so Guanfo no more okre. And a DMB because Moka until yet. And I will cut a foot for a foot for Guanfo.
to ko hono obenya okre kasa ne kakra enti afutu awutu ena okre ena enti latefo ne yedinfo latefo so ye guanfo sa but I'm your crown on me. We didn't go. I'm okay. As you walk, I'm so okay. Because you walk I can you want Zema, you watch him, you walk out, you want Santi, and all those ones. But one we have a sense of my crown fans on me, I can't bomb me account. Until we didn't go on your was I think, sir, you better not pay for the church, Mamma. Now, a man Scooby Hosa, man. Okoman a private school, basic. Okay. Okoman school or National Science and Math School is a brand about Kwa or born homework in Paris, so no free. School name. Yeah, that means Oko to be a JHS, maybe the core SS. Yeah, they are very a school I check, proprietor Mr. Sechi. Okay. Unfortunately, we're coming. But Robert Kamono, na on any Mrs. Sechi, or Mobile account. Baba Kono friend Michael Sechi na US Army. Okay. Papa ne friend is a Krachi. Ubeja Army na be so school man na seminton school no. Okay. Cause you're off a meton. And this is your birthright. Yeah. And the Abrantine packet, the bag and luggage. No jai Army no. Teno kwa US Army officer and our barber so school around papa. Talk from no na me be adwuma ko pesa na maame so kama ekosi ne maame no na ebu ani nti boy na get school nim den let me tell you one thing that he does miss I madam for no because of me running school no na I say kwadan keto ano your mom uniform okay because o share uniform on suande because bribia na be fa say e share uniform nko a ene suande nti fiata na so de ba ya kwadan fiata be school nti o fie kra no she fiata me say bribia yesuade enye bra she uniform nko a jamana be o ma practical na ye nyina yesuya and is the chairman of the private schools Ghana National Association of Private Schools on co block chairman Michael Sechi. Good morning to you, bro. If wherever you can hear me, a very good morning to you. Wonderful school is also doing well on that one. Yes ente Kwame. Yes sir. And sembebri na to fam and a pay ye be you know wie mu no na ye wie no pa na ya bogumtel. And ye hwe wiem ni wia na ye hwe the bon krata ahodo no sembebri and ewo krom ha Kwame nanu adanso Dr. Kwabradufo atiesim ane was say near doing the Angano na mbabe bisa ono yes also brunso entema no ni ekoko yes brunso entema ni ekoko nti onde nei o chega na man NDC for say why krado onya franka na obetu na say underground worker why no enye children service say wo mo ekogina Ashanti region ekoto aba no 80% is alleged nyam na meka say one more kojina Ashanti region on the ticket of NDC say constituency chairman ne ade no ono na born kotokun say metamochi papa ntimi kaka kachiro ne say Ghana voter de bia me kan makamase a che say masse pataku fashion trim say friend is pataku udun price na ka pataku akwada akra nim no ni dia kasa de sambo boatin kisi o say asebo no edamanim dada 2 or say Ghana for voters and transform. Nana Kufuor ye, so Nana only problem. Na Kumpro near Nana shows. Okay, first one. Second, Nana Oda that only problem. Third time. And Senti, you might have done all those grounds work. But voter, yes, who is Samaya through Obioye Abatuni and I said Bia Okotuaba. Delegates. Want to fear delegate that? Mate. And to your Samaya. The next person is Ube Shrono. Some are crowd who delegate. And the Kwame. Yes, sir. Obe Samuel and Sembi in his year. So, Minobia, why Bonamo Biaco Billy, I'm going to do the crowd and any yaka. Yoko Billy, no. Minimobio bidding the coast quarter and only Panko and Casa. And the son is adding the coast cushion, sun and chain, and no any yaka. And he woke of her Usika son Koto form the idea. Kwame. At the end of the review, I came no because I was talking about a travel mention. A baby crano, so I know across which is can't tell. What do you answer? Kwame. Who's there? A party be by a apata. Now, my chance to Danny, I'm quite sad, dear. Shet, no, I'm quite sad, and not apatane them, and into Okwa, Nedis Canama, now, a ja, Pabo Hudia. Some Quanama and Twama. We, Yame. Politics here, it was same brew. And Dr. Dufour actually said,
ne wɔte asim okay kane don frefo de ma MPP sorry NDC national organizer Yaboating ɛna Yaboating jan for Yaboating jan o jira mo din I'm say ene no papa na da papa so Julius Zebra o me ne oni minimum Julius pa na ɛna of Yaboating jan Mahama na of Yaboating jan yam say o say NDC for ni na ni ye of Yaboating jan I maybe am say o money na ni ye abra no ye don frefo no come fast o free me in terms matim ho ya fa ho adwen terms Dr. Dufour la Dr. Dufour so o be ka say na no adana ka ono na obi atepo say kanma pandada Mahama be fa no running mate yeah Emma research am here chese na bibia da din ko be say o me ze bi am ko fa ma me na Jane opoku agema fa ne mbra ma no so be fa papa mba ntiem say actually na am say president Mahama na ne kasa so ko ba ni sin tadia and I'm banim say me so more what it takes say Dr. Dufour ye Asantini enye nche kra Asantini po ofri kumawu okay hwebo akodua de hye no kumawu ai and e be because me hu parent bi enra parents be say 3 they went there way ba ko wone Mama Yarga former sports minister say onya no be running me and also will drive the youth and the northern and the way and me hu current speaker of parliament say ono and me hu Ewuro Kuja to Ablakwa say ono so sa parent me nsa no and me hu ye no crasem wadanfu good evening Ghana Paul na yes analysis but you see if you ask me from where I sit anybody who tries to use somebody like Haruna Dusu Haruna Dusu is the third person. Yeah, I think minority chief whip. You see, he's a majority leader. Yeah. You see, now the youth representation and the kind of respect that he commands, the charisma. Oh, you obi say Haruna Dusu. Now the obi say a cosplay garbage now almost the same charisma. You need that kind of charismatic. What is it? And then you come realize say you just pass what. From what the constitution says, like you said, President John Mahama might go for only one term. Yeah, and you need a candidate you can also market after John Mahama. And he must be a very strong person. And as someone can no credit say one term the Oko na say Niema I said and G Yamawa. Not just say likely say ABS MPP in a position 4 years I was saying baby. And there's so many Obia no cry say young Mahama cry winia. Na ni obabu 4 years no obesa be marketing ye and ideally cry no bra mo ye adwuma na so man kwama na adwuma more say ne be ya and you need to look at some of this I always say Haruna Dusu has been in the system for quite a long time. We're conducting who he over the years, majority leader, he has really worked himself well. Majority an astute lawyer and at the end back say you be hwe mpuntundwuma so mfa so ye nya wo baby ofi ba so far wo hwe ono a matise say team back wo Premier League msisi akura ye dia and na brand back dia Mama Yarga Haruna yeah and Yarga also has a team or something and na brand back and saying Black Star wo gine ho Fatal Ishaku ono so yesi obi pija ko Black Star obi pija ko brocheni ade no obi de ne ko papa no is that money nyina it will come to play. And I think it should be somebody who is a grassroots person from student politics days up to where they are now. I think say Nini to come to play. Yeah. And a bansa a jabema so no my de. So be de ne say you wura e ba omian so fi so and Emma papa mama do so also was so But one other thing is they've always enjoyed some form of appearance or appear. Oh, share to say they be a Mikasemo, say Dr. Nkrumah Yadibi. Dr. Nkrumah, yeah. Nipa bi anti ase. First such as a free ho and as free education free ho no. Na a compensation. You say home pata de. Any be more matna ho akosuku because oje ju ba bia pe no man bag so. No sanya ba se no be so kaya. And sa enkrofi Obekaya PWD. Nipa na adwuma na about 60-70% were from the north. Okay. State Housing Corporation. Yeah. Almost the same. Yeah.
Over Sabi, what's my Juma Bibi, Okoman Miami, on man and yeah. One fine time, Sabi Oka from a name. Ampa, And never be baby, and then to make her. Yeah. Oh, my son, man, Coco, you're so for Omne, yet the American school, no more, yen crying for Moshe. And necessary free education to be a certain refinement like having a Drusu, the John Mames, and the Bugris, the Kumbos. It tells us say Aswaba. It's another year across the whole Ghana, French HS no, a Beswaba. In the near future, in the near future, you see people coming out. Who no want to mean Coscunti. I know Omoyeze, we or North Wakubia. I don't know. Now I heard you might don't be yet train, quite no money a day. Kita, Udumuno. It's hard to be a bemo when you're Kako school, no more time myself, no, or Babaquano, or you refine that. And I mean, Ganas, Kunumne, Navas Kunumnia, the Adina, and Babu Babunia identity. So, all kind of dynamics now. Those were near mana, a digo Kwamsebaya, they will be retained, they can stay there and then get refined and all that. And I think that's always been a problem up to now. When Kwade Namu Kran, Swakaya. Kwadanke no many a day, Biane Bashinechi. I mean, these are in your ma. We need to look at it. And Rapani be besrame. Now, Ukroponi po. The Bonnie Papadia, Ukroponi, or Mammy Ukroponi. If you're Sandbroom. Na Assembia na Medutunanim, na ya Pemwa. Or Cassembi, and I'll tell you. Or say, Emofrano, Omeja no more, Papa no more. Where are their fathers? Yeah. A janomo way. Because Ubia Jai Neba Manamami, Sontitino. In Jacodani and Nananeti, Nene Mami, no penoye. Touchdowns on Namanuktan and trousers not or Cosaneva. I mean, who but so Papatiasi, and also Papa present. Enna or share. Look, I'd be me man who be TV's name if oh, my miss almost I do it, Cadadi be queen. Go ahead, Kodana Kodani Yena. A certain social advice, sad way there. Okay, because when say the father is present, and I'm primary school and me and I'm going school. I tried the whole of this week, because I could see your way, but the whole of this week I said, let me drop them, and then they should have bond. And the papa that baby wajana ma, and the single parent, you know, it affects. And I'm sure you bring counselors come and talk about these things. Now we are very man, be present. And the beer no be job man was I do dona won pa kwesi pa ya na 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 or no mami. No papa na present when you're available. It affects one papa will be seen there. Or because if me papa cry cry, he will turn in his grave. If say possible. And there should be set me maybe daddy one a papa into the truth him say nana na chere me so far at the bone bra. It's maybe daddy one a chere papa na chere me. And this is something I think sir, a man no a ma, I jomma a man no quan. Osha, ya man tem dun song. A man, ye di for bebre, ya papa no more, di for bebre. Because I just say, because I say, the first radio station, I'm quite more for good. I can catch him say, she now qua. Uncle Taco Papa. Go, but now papa or Madina, here first no one someone. Since that's best be 5 years na me home papa da. Yeah. Vision within that 5 years, one now model home. Me nana. Enti nearby they said, "Nema, me be show nyam sum be breyes ade no." Na fe na me na mfo ni nyina ye wo mo ekwa asore enti me so me ni o mo chinko bi. Kai pa Nicodemus ni Nicholas. What you say? Oh papa ja. Oh. And time to say yeah. Boom say the distance ni mu wa na man and they say quite cosmetic it say oh me yeah because e bon come yeah sometimes oba around on your crane crane me papa na you kwapi ni na me mama ye achimni asafu ni no lorry station Madina lorry station no omo first secretary ni me papa na Hollywood oye baby ya can yeah it's na one opposite pair people na first secretary and mount you rafro no me ade minimum nyina da sabe na me ya bofra kra Burkina no me Burkina station master ho ni me papa ebia just me bon this ne friend master kiki driver for a load ko e predi nyina just me bon me this me papa ni asakro mo say yeah enti se wugya bofra no ma oba no nko asa no a
ɛyɛ de ɔhaw ba ɛna metim so ankɔnyɛ yie me maame nso na ɔma me maame aka mu na ɔma kafra enti no way akyema safoɔ ya nano akwadaa bi a ɔka kyerɛ no maame sɛ menyi a mɛkɔ Abidjan maame sɛ memmɔ aduane ni obi a nyi a mɛkɔ Abidjan deɛ ɛfa so ɛwɔ so de deɛ na ka ne nkurɔfoɔ firi Abidjan ba a na nkyɛnse nom ne ade na dodoɔ no asa de HIV wokayɛ a so me fɛsɛ nkurɔfoɔ aba na nkyɛnse menyi a mɛkɔ Abidjan maame sɛ hwɛ Abidjan ni memmɔ aduane ni wonim aduane sɛ no kɔmɛkɔba bɛwu ɛnam sa sɛ na o maame wɔ he no yɛna wo sɛ squad ɛkɔhyiaeɛ no na yɛyɛ sɛ yɛ nyinaa saa ɛsɛ yɛ nyinaa mɛtwa mobɔ no bebree din yɛdamfo George a mebɔ ne din ne adeɛ Gasem yɛ nyinaa because yɛ nyinaa afei yɛkɔtena faako yɛ nyinaa gu obi fie na mofa mo ho adwene sɛ mpaebɔ no mobɔa na du baabi a moma aduane adi nti na ɛhɔ ne yɛteɛ nti bia bɛkɔ sukuu ne yɛkɔ na yɛba ne adeɛ nti me sɛ me message result when the results no buy me share na hame bia because me ka say bia me call media class kra ho na ebo ame but asade no okapmamu wo mu nim se ne yanyem ma wo mu nim se ne hwe ma me no ka say one abrante bia me beto ne maame one ne maame wo na abrante no wo Russia sisi a ofra me metumi afra na ma no na kasa o so for catch me papa say me bagana me na wie I'm telling the real fact. Yeah, no woman. Yeah, one mu. Me bagana. Me papa wie. Na nyame ye madona me wie school. O dentist. Me wie school ho ma be famina. Ne me nua ba ko. Na ya ko asa. Ye bi sape. Enti me anopa yi yesere emema no titiri no. Obi to me nyim obi aka say nyame a. Sabe emema bebre wa kropon ha yi. Ani akuapon ha me fa say dew agugu abiri. Onko ano hu say ye wa. Na ono nya hwe anko be. Ya ko ka say ye wa. Meti ha yi obi abebo mi ni. Me no obi koye hwe kwa me obi nyima ye say pa afase a na brother. Me tu a me no obi koye bibi kwa me. Obi be chem so de me nyim. Ana to a wo fa wo yegin koye bibi. Obi nyima kwa mo ti ya ka so obi nyima e fa ho be. Na no ni pra koye bibi ati onyima na ye wanyo bo mi din o wanyo bo mi din o enti ye na me ti so obi hwe de ba e ya na ye me ya serious o say me ebre bi kwa me kan say me for how ma me kan say me nyama yam rubber kafra yeah na me ka da bia me ka me timi if na say e to da bia me pigi kwa me ka say me say nyanya me pa ka me yam rubber say wo ye kokoro de ka so be ho be ha wo aja me say ka me spell bia and kwa spell bia no and e wo nkofo bebre mu a yeah official society na di hwamo you see there bia na ka say e bi na me papa ni come say what can we do to help no say hwe problem baby free ba ya hwe problem e free ba na e beto aso a wo be boa we na for generation atante e je beto aso a and dama bia no yes be a man before a father and be a woman before a mother ya ne counselors kasa be hwe ne trans ya di mu komo na e bia tie no mfontomfo na omsom ne ye and say oni obia no and na nkran bi won so a na obia ne o say frame ayite e frame bia atwe and na no bi say atwe no ayite ni papa be bia kote ni we he yeah kote no we fa kote ni we he so de ayite e de ho papa be kote o papa be so wa o we he ni ko pa na papa na ka no na bi se me kura baby a me hwe asoro se se me say problem no nti me da bia me ne o kasa ato da bia me prepare some me prepare ne dia ma me method for dia ma me no me prepare ne be sit to omo because me who say children are giving birth to children and your mfom so a hwe mo frank tinkiti ada no ye say ka akoku omo kom mpra no nchen awfo no we say ma me ne tan na mfa ne ho ba be ma kasa tumi bi di akire be ma kasa tumi di akire o mai ba ha no ye bibia enye ye papa no ye kasa omo tie but the way unso abofra bia so te agya ho pampan upi apena but dan ba ko no say that is coming now mo so can daddy is coming now back on last week konwa nim e o lunch nim wono mo and say if the daddies are not around ni be hu na ye hu me say agya me makura ufa makura no ntwodo da so a me say 12 years wawo and I me call him and so 0551667755 and 0270191971 obetimi afre no bedin komo obetimi do text message afa 0270191971 and 0551667755 and I make our say Okoman Radio 97.1 Facebook we are streaming live okwabe the boy be many man kode kwa amro banyakopo amamu a kwawenya alabanyo photo bi akobedi boni say but nyakopo age no and no credit was the truth will set you free and no credit no ama wade ne honye sanka menu yika no credit say wa boss mo de ani ade ka na eduru bi na me na bi say be a
edru ebi obi di edru apin awungu de bobo tuo ni ade I say unya ye na wo ka na ya na wo say aja wonim no kra ni nyame anim before God the man bi benya namfofo a wo mu akonfo ni ade mu ya dunsifo ni ade no plenty bebre because na wo madwem by then da ma bia no be bia wo ka da ya na wo say aja minya ba ko oye mame hu ye off everybody di achiro oye mame hu ye na ye di aponchi gina ho no to aponchi tue pay o si sa na be ye enkan yeah enkan na me say yeah aja me ye at YouTube and also Okoman Radio 97.1 obetime de comment at all na ya kama wo so ehu bi won so wo asema ye kan hu anu ye bi ana person de bi ka ho a yama kwan obetime a friend 0551667755 na 0270191971 Okoman Radio 97.1 or Facebook live and YouTube you can also catch us there and then we read your comment as we progress. Kwame hear weather tell na you say the weather no ebiti akona ye meto aso. Anapay no sign crater Mensa David. Duty forecaster every Ghana Meteorological Agency a war and cran. Anapay was summarized be valid for the next 24 hours from 6 a.m. this morning. The northern sector is expected to experience relatively dry, hot and sunny with slightly hazy conditions within the forecast period, especially over the upper regions. Southern Ghana will also experience sunny conditions with chances of thunderstorms or rains over a few places from late afternoon into the night. Mist is expected over parts of coastal, forest, and mountainous areas early this morning. We quickly look at the weather temperature for two cities. That's been Kofi and Accra. Misty conditions in Kofi will be 70% this morning, 24 degrees Celsius weather temperature, 30% thunderstorm in the afternoon, 32 degrees Celsius of weather temperature in the afternoon, partly cloudy in the evening, and 26 degrees Celsius of weather temperature in the evening. Accra will experience 60% mist this morning, 25 degrees Celsius weather temperature, partly cloudy in the morning, and then later in the afternoon, they will experience 32 degrees Celsius of weather temperature, partly cloudy in the evening, and 26 degrees Celsius of weather temperature later in the evening. Yeah, for and you know abema mensa and what they call send a yum bayane sending shooting be petene be born busy near no or no or dear echo na an open watch moi a tiffy mantomo a tiffy mantemuna or dear could just say and then you know a mubaya rum kakran and where you say what I know a mubaya shikakra then we are shinswa na afi a yuano so bebo. The titre adeko esrem hono no ehun ba hihyehe awia no so begina mu hono mo na no kwasem ewom ne se adeko na awia mu kakra no ayere betete amansusu atumi ajaja mu kakra aniti yade ba na nwumre emu no so no yade a ebo no betumi asi amakusukuku no so atumi agina mu pa na anopa yi de se na yehunu no mantamfire no mu ebesi niti ase ne siniti ase sa no a kusukuku beti enya wanwa se na dua no ensu betumi ajamu kakra ewo Ghana afana nya na mum ni titiri ewo oman na tifi mantem de ohyo kakra na ebegina eho no mo yade ko yanim na fe yeba begina mu ewo apue mantem sene wiemu hye no ebetimi akọ ede afa na yemfi asemfi enkran no no pay no ebegina duesia na fe na wiemu no emu akọ aduonum enan na fe yekọ wiemu ho no no a awia no ebema aduasa mienu na fi eno achi no anwumre mu na ade akogina aduonu ensia na fi yeba kofodu a baabi a yegina yi kofodu a no ebema aduoson na ebetumi akwakomaye na fi awia mu no akogina aduonu mu no enan na fi ayira mbetete kakra enso begina aduasa na fi na anwumre mu no akọ aduasa miensa na fi ebo no ekọ anwumre mu ho no ade akogina aduonu ensia ntisa wonam a woko na oba no se ne obefa wafade de afa awie ya bei wadawroma enkohye pulova na fi enkofa kotu bi so na hwatimi akwakwakye nti na de ko wiem ene anopai de ko wiem hye ene bobre no Mensa David on duty forecast anopai wode ekoye kamana pa yebeda asia fa zakese Emma Elisa ya company limited Roma ananopai ye de sa wiem semi ababeda o man for ye kan mo se or paper and cartons via a graphic data meant to science or better, no, they are quite crate. Now, so when you can cry, and you go bottom,
enya no kwa wo ye tissue ahodo e de aboa se wanya yie fried rice na se wo ye indomie me pa cho obehia tissue chobas ahodo ne nyina no eye elisa ya odi ni bi ope flat no square one bi na per round one ne nyina obi ho eno achi no ne de ye hu yie de je na no say eni bi aba enti sa kan ne ma enyusu bio no an se obobomode pa na wahwehwe elisa ya eno ne ya jatum na ye yusu bomodia kopebi na no ne betimi aboa na watimi ade wo ho prekope kan abrodua ene sa na ma na twam we no ha kwa me we atwam we dey atwam obi na send o da bi kwa me be na metwe e dey drop to abro free one dey agu bucket mu kwa no bi atwam ena ayeso kwa bodia yi na bodia yi no mesram ye dey fan to ko ye fanye sa ade no osan wo so aho be chew enti nei ne aba ne ye chew na lisa yawo me ka say oti so a na wo ye ohuye na unwie ye no na ohwe art bi egum ne flowers bi egum na wo hwe a ne nyina no ema oni ba wo so na ho si wo so kama enti we ndie kwa me for dia mo we dey hu bi a che we na what is so dia de pedi kasa na ono mo na bibia timi enko kama enfama hey 244 40 30 90 then pani ni kwa me 34 abremo o ma bremo pa o ma bremo enti Station where your man Kenya Okoman Radio 97.1. Hey. Yeah, for my boss, only to my pa, area boy on my Ghana, any of the man, yesterday, Yakupo, my farm, when it's no mama, thing, any of the area boy on my Ghana. Station where your man Kenya Okoman Radio 97.1. Hey. I'm afraid to go for, and I'm afraid to go to Brava, and I'm afraid. I'm afraid to go for, and I'm afraid to go to Brava, and I'm afraid. Okoman Radio. Okoman Radio. Abraham Maneka say, Mommy's joint back up. A man for Abraham Maneka say, Mommy's joint back up. A man for a kufu road. Okoman Radio. Oh, my champion Martin. Okoman from my bank, Kenya cry, must say that ya. Minimum rock cry, no poor you are not true. There should be a museum. When is size what? Your friend me Grace, Okoman Radio, you are the best, number one. A poor mountain, so chedi count for. Yen shia moi, and kebede. Good sir, we are fantastic and kasa. Okoman Radio 97.1. Yeah, for my boss, only to my pa, area boy on my Ghana, any of the man. Okoman Radio. I'm
the Kuntuya, ya George, Mechana, it's into easy, Mafu Chawasia, Debbie Charapara, Nwaswaba, Equal to Baffuor, and another food, officially equal to Baba, and another one. Oh, sa, what my enemy, and I can wish on the patch sa, what my enemy, and I can wish Capichirio, sa, Jagae, what my enemy, ya George, Mechana, it's into easy, Mafu Chawasia, Debbie Charapara, Nwaswaba, Equal to Baffuor, and another food, officially equal to Baba, and another one. Oh, sa, what my enemy, and I can wish on the patch sa, what my enemy. All right, so how life planning a Okoman and made in Germany. This was, in fact, it was birth in a Okoman and made in Germany. Yeah. Say Okan and I George Dako and Nana Pim Dako. Yeah, to for him. Nana Jumi or Yano Germany. We are where? Who's that? Oh no, German burger. Lidio Dumunia. Lidio Duneto. Who's the Caneno now? We are you now conform to Toma and Nano guitar or boss and Lidio Bogum. A Bogum. Into where in fact, plan or birth in a Okoman, but made in Germany. On open no bo le guitar o yusu kapu. Kapu ne ye ade na de mia guitar no kon no. Obebo on yusu. And the microphone no hu pa. Talent no. Very good. Na me e was obra kwantu no. Ya sanka da kro nka oni be na bi say what training crofo ana. I think say ya Kofi ne di nkomo. Ne di nkomo MC your interview be say one day ye bo. No twema hwe na ye say de ne betina ha na say ye be ko ho a ye be hwe na ye di hu obra kwantu nipa mienu na ato men kra say on pese Okoman Kasa. Omo ba. Okoman Kasa ato men kra say Okoman Kasa on pese omo beba obra kwantu so say omo tie say no obra kwantu nipa dom abetwam ko edi Okoman Kasa omo bra bo ho dance na e ka omo so mo bibi ka ha no omo panyi ba ko say okwaman ye wade ba ko na otiem say otie osofo so panyi ni oba otie osofo panyi de na say onyaya anka asofo mpanyifo a omo ye okwapemfo ne ekroponfo emra sa adwumadi no dwumadi na omo ankasa meka na inspire the youth say ebre bi omo sa no school omo so no to no troubles dey go school omo anam tom trouble dey go school enti ene mo bedu baby say omo ka na manfo nyina ati ono na frɛ me bayi ba ko no na frɛ me say obra kwantu program on ani je ho pa na ka say ade nyina ye no yama emwa ne sika o say kwa me so no say kwa memu de sika de enye problem say na ampo wonye problem ba ye ni say problem. Yeah. I think say Obra Kwantu is being reloaded. We are going to look at it and then get a specific certain actions to be taken on Obra Kwantu and some of those programs. We will make decisions on those ones to make sure it is sustainable. I think we need to do that. We are far advanced on some of those things. And a pair yanti say Hubochocho basso din kwame onzaka sankra yama invitation Hubochocho de no unze me ankasa no ho na massifi enti okona bo nyaburo no a utimbo wuram enti no to da bia na unze afashe so de apart from womo wesika na invite omo womo wesika unze mo na danka kufu ado ne otumfo womo wesika na invite ye no sa na ye kwa ne asen aba se agropo odwe ye kwa na musa enyo Okoman da woroma na ye advert fa ho a ye musa da bi o musa pa kwase eje ya enka ne bo man ti ase no na danka mo twodwa na ade a bridges no mo ne ba na 50 million 100 million what 1000 ko ye na 50 Ghana no what ko ye enti no jembo invite na enso yakọ na yakọ ma ho report na de nyina timi yakọ nkan enti me gidi say
Medical aka say one more scan invite no moko na mo yes bit me de nim de akwakoboa na de nyina tumi akonkan say fashion do so na say yeto enkrakra fi wo say president ko na edim bi na ye ma report me gi say oboku abman mu ha no ma usane ko ya say ha no mo a sebe esura igbofo na esura anwonafo wo mo mienu na aka bo mu a wo mo te ase ho ma ye nti obi wo ntimi anko ne krum na wo te say okomanfo ma report kra fi program na say na ni baje no ho where I am say is about the 60th anniversary of the festival. Say Togbi Agokoli. No no Togo no diomani ye. And a ma omotime edit team be PO baby omte emprepre nti ho be hia say wo mu a na wono edisa fashion no e dey kai comfort. Utie me credit kwa me say wo free ho no call me chom na te call me chi say wo ko anima say onipa no beba no hwe wona na anima ba bia wo ko say abofo say obi obofo a ohwe aboa na no ti de kira track aboa no and James say na agokoli ne so ye wo ne ba ko say be say table ye free akosi a tu ubu emu na omugum no di omani yena asama o kan ne sisu bio Togbi agokoli o say onipa no call omo kwa tama omo yeso omo escape no omo bo po say omo be ko no di kama e ma na wo krom ho no esi niema no makohwe nso agu wo ne ho omo aduana no mo hwe nso agu wo ne ho ntom di nso no don wo na sanya ne cement ye titi fadan de kutu no tamso me ya ne ho ne ye mre no me se be ko ne mo ye kwa ye di echi na be ko se be ye nan no oba no hwe nan na be nse ne ya kama ye nan ti ko anim no enti agokola ni pa na ho so no na so mabu ba bi ho ye mre no edi afom ko ane krofo omo na so kire se omo ko ha ona enti onna ni kire safo no krofo no enam unza no fe yedi nkomo na me ka se me na o ma dwum se menyi anka me yam roba okay empabo a ye hye eguma hodo bebre okay kambu shoe ne ade ni nyina no mesua ni nyina ai enti se ne no mo ka no eyampa obi a nani abre wo kumbia no ohwe ne nante yi ya utimi shoe bi na hu za asemasi we se no nante no yokromfo ana oye warrior ya utimi hwe me sua ni nyina this is serious me na me ka going to MCS in the package you be here was a lot to tell us enti me de nyame ase atade a ye hye me material bi a ye hye anim hye achi ya to me hye anim na adura ya no sa da no ho me de trials bi ba adwuma I think say it's a Monday na Tuesday me to hye anim ase achi me hye da kokoto e me de ba kire me da me be adwuma me de ba kire me to achi ne ye clean sin anim ho no ana mo top bi so ma design say yellow ewo say achi na me mpam ma me mpam ani ni nyina eye adwene no a yeah entina omo yesa na ye beat a omo pese omo de settle and if I went to the text message I call 0551667755 and 0270191971 Okoman Radio 97.1 and Oko YouTuber we are streaming live and also the comment to I be kind the amount YouTube so and you can invite somebody to also watch as we talk about and the O24 and the president ebeko now where anglafono ene asantifo a on se twa kanda o montempa ti oduru kumasi a ya wangona town aya sheda amma o mo ba bi o mo ti a o mo yefunda kane nua nyuma ne ade o mo hene a O24 tenase a on so anglafo hene on so etimu bi enti ene no o mo nyina ekwakota o machi lesa buy no nkonwa so afo O24 lesa de koni o 211 people 211 nipa hanu eni dubako wow na according to the list there will be 8 nkonwa so afo no ye nipa ngotwe me nkonwa no to so na abra na we agena ompo display asantifo nkonwa ni nyina ho na 25 afena so afo ene atuntufo 10 chiniye 24 omebetu achi en kwa yedu chiena kakraka ni twa no sa ena 1 apema santan 1 sikakua 4 sanafo tesikania no ena nipa afoto sanfo no nipa du ena abena sanfo nipa du nsumankwafo nipa edu ena asomfo nsia ena nsenefo ensoso nwotwe dampomu kwa easy o Okoman Radio
ne nyinaa mu no yɛsan wɔ ahoprafoɔ ɔma ɛbɛpra ne ho no saa papa kakraka no ɛnwɔtwe akyimfoɔ edu ɛna somisisi mmiɛnsa ɔmyɛ mmiɛnsa ɛna adwareyɛ ɛyɛ num ɛna adum ɛne abrafoɔ ɛyɛ num ɛna animuyɛsum ɛyɛ mmienu na mo mɛde ade tuntumi kɔ mɛ nuwa me ɛna fonton from ne tumpanfoɔ yɛ du kɔka gum saa kikiri ɛna fonton from suafoɔ no nso yɛ du ɛna mpebi ɛne nkrawifoɔ yɛ ɛnan apedefoɔ yɛ nan ɛna kwadwomfoɔ yɛ nan durugyafoɔ yɛ mmienu ɛna nyaherafoɔ yɛ du kokwanagyafoɔ yɛ du ɛna mentiahyɛmfoɔ yɛ num ɛna sodofoɔ nso so ɛyɛ nsia cameraman ɛyɛ mmienu ɛna video man yɛ mmiɛnsa listen kwa me keka enye bete ɛwɔ kuro no so na edin ɔde ato so no yɛ 60 years of Anglo Hobochochoza united for development sustaining our unique cultural commonwealth for future generation kwa me listen dem anim ha enyi enye bete aja no kwasem wo hwɛ picture mi kura ya wo yɛ da no ne osoma yɛ ne ɛkɔ ɛyɛ ɔsiade yɛ kwasi akufu ahemfie no debia wo se debia me ka asɛm bi sɛ wo yɛ ɔhene a nipa dɔm ɛwɔ ho ɛna ɛbɛkyerɛ omuduro hwɛ aja hwɛ mpacho hwɛ picture we o sɛ ne we yɛ akwapin ahemfie o sɛ ne emrante ya wo yɛ protocol akwapon ha ya protocol nti wo ya sawanom ne abusuafoɔ no ɔmo no ya bom ntade fi soro bɛka fam kama saa no ɛno na kyerɛ sɛ nipa no BS ne gyina mu nipa no edi ne mu odu unse aboa no ne ntakra ne man ye kese o te ase enti yenwura etwam akọ Volta region akodi homotwotwo na enyo no nkwa ne nam a wokọ ne nipa di na chinkwa mo 200 plus no obefain kwame ye trust benye obi an ne be kasa o manhia o hwe ayi nano a ayi o de say ko hini toya mampo hini nana osebonsu na sebonsu tisi mu kwame na VIP no bese du ni biase na chinye na ya pakan na sarbre no so ko hina himfia na mesum na wedin kraba yese ye meka chene nua se wabedru to be se opagya na ye ma na kwan so opagya kwa me kronitia owura krom no hono gyina na ye omuyi friend say apakan ya de hye papa yi na ofri kronitia bese kotia se mampon eni kwa nyina ye konwa krom yanom nyina eye dwete silver nti kwame na nye bete na so asanfo na besizi ye kro no din entina enye bete na no so a that's real otibwa ati wo hayi Professor Emeritus wo hayi kwame na me friko na me bano 24 ne entourage be san me ho na so baby biansa no masie kwame na nye bete ne be du su hyen nsu ni so no nsu ni kwan no na mamre ni ami nwan ni nsan masa aya uni komo wi no quotation me beta ato na Kofi Kakari Kinova Asante Titobika page na Kinova Asante page ko Facebook ni social media ni oba santima ho bra na oba santima ho de ro papa otumfo ne ma bebre fa santiman eniema twada so niema kamu chese mesaka Kofi ye bedi komo minu Kofi me mawachi Kofi mache Nagakari Kofi minu ye mete ne nka che ona ke bedi komo yi mo na nimrem se kwa mache se ase mo bo yi na utabi wo hom se aja se kwa mimia mani na manya quotation support ahindie na ebrebi oba hima bi efene Queen Shiba ya otu kwan professor Solomon hye ni ade se no yo enti se odi ohini achi na hia o se cameraman se kura omudi otumfu achi ba no ya capture ma tworo mudi obekọ beba no kakra bekọ ama no no so etimi di ahwe ne ho enti wudi hini a nipa wo ho no na se wo hwo mu yie na mutumi pagya wo
Kwa mama ka hama yesu na me ne Kofi ni nkomo. Na Kofi kakari, Kofi machi. Hello Kofi. Ne dey asem ni. Nana Kofi kakari kino of Asante Entitobika page. Ena ka pen na din kita ho na producers try say ombesa ebetimi aka no. Ne din kita ho afa sa dwumadi a ekoso ewo anla eye ocha memene de ya enye bete kra enti yebehwe se na okan enya reporter sa be so wase wo de oka ajana no Kofi nanga jana nka no yebehwe na yenya reporter free ho ne ekoso nyina na no adan so to gbesiri bese ko ye ekochia nana ene kudi adaye entinya nwanwa se ne ono so ko se me kan no kokuma se anla town ewo ho a ene wono edi nsawoso edi nsawoso pa yen se saka Kofi nana Kofi kakari Kofi amwachi unfortunately tie for mo fan chain ye boy homodi bia ye saka no na em se yenya se ne kai peno no enti eguso a ehwe se ebetom a kwa na so nkomo bi o ka na aja asemba kwa na me kan se na o kan se ahunafo ne asantefo ne ade no mo kan se okwa yebo na ahuna town omo ye nkrofo so a ombo mo homoden kwasi bro ni beka omo very industrious omo bo mo homoden papa eba adwuma fem adwuma afuo ne ade omo ye ade papa ena ebi su ni mo ade omo okaso kosuku so asua de a wo koyire ne ho ebrofo ya wo boni ye papa nti unya ahunafo na ono omo tia they are very good people omo ye nipa papa nti yebema yenwura kwasi nyese miri agbo ni kwasi miri de obi anu se oyegbe na mum no kwasem ne se omo ye nipa papa enye bete nti yebema mpanyini good zena meka no omo ye nipa pa na wa hu wono mo ya ahunafo wa hu omo ya ana baka so omo nye unse ibebe na aka se sabi omo to aduru jena on kan no on to aduru on kan na nya de obeto aduru dabia ha ana omo chesisie ha omo chesisie kra ma me se me sabeka nana Kofi kakari eye kino of Asante page na Entitobika page on social media obo mode bebrede ma Asanteman Kofi utin ka Kofi amwachi Beji so bro na pom de se minia oye Kofi ase ye dia hona mu nkomachi check yapin for them why mi ama o tibenye sada na ana mo da so ne me wa yon kufa Kofi ya no ho den ye no wo ho na ana fa ye frɛ wa nya boni Kofi ya hu se na ewuru opem so ene odani kyerɛ mu wo keta angloman mu na okodi dwuma son esa yonkufa eda anglafo ene asantefo entamunti yenu se eba kumase angla town ne ye wo ho a duadwomfo ahodo nwumadi ahodo mu die edema Asanteman a ne ya bokunwa mo a otumfo tenaze a anglafo hene kura timu bie na no adanse so togbesiri ye hunu se oba kumase ne otumfo bedi kita ho ene aduru se ewura opem so so ne ni kyerɛ anglaman mu keta no wa ene ogbechocho okoka gum dende Kofi boy mu amane kakra ne onimfa ho beda mase me ma woti ko nyina achi se mu Facebook so ame mama hweko nyina achi no kwasem ne se nipa bebre ta ka se o angunafo ne asantefo yenka ana se yimi ayonkofa enye no pressure na wiasi mu de osia wasa no ya na eden ya otiande paso nipa mu watiri a wonti ne ma biase no wona wo ye ndema etesa you afia pimpim you know ene edunkuno 2019 ana that to be see about masene santehne eba bidi ye ade na auditor santehne nim se niema bia ne nananom aye Oban ye obehwe nkata mu ohu ye no ehun behia se ode ne ho ebeba bebo Asante sede Asante etie ti oba se woni wo hene eba bidi ade abu ade ni twemu no na anu ye no sande beto wo hene nim se wabesa ye rei opusenka ye ranso mesra no nanka o ka chidu kunfo se Asante ne anwono ayonkofa no ejina ho a omu bedi adi
na no ba santehene ampopo ne tikra wagye atum sɛ obɛkɔ na sɛ obɛkɔ a moma yɛnhwɛ mpanyinsɛm kakra ɛfa ho efi bɛɛ mfie ahasa aduonum ne 350 years a asante ene amuna enya ayonkofa no afi wei die na santehene ɛsana kwa akosimu kina ama yehu sɛ asante ene amuna yɛda so ɛwɔ ayɔkofa pa na mpanyinsɛm a ɛwɔ akyire bi ɛne sɛ efi santehene na na kwaku bia panyin so ɛna asante ene amuna obuka wɔn ho bom sɛ nipa baako na ɛtoa so efi na kwaku bia panyin so ɛba bedu santehene Kofi Kakari so santehene Kofi Kakari ana ɔde amunafo efi amunamam ɛba Kumase ɛbɛbɔ bia ma wo ɛma wo mu ɛtena baabi na ansa na santehene Kofi Kakari ba bɛbɔ saa nipa no bia ma wo mamu matena se no ɔsoma wɔno ankasa ne gya asehene ɛyɛ na abu abasa ɛma no kɔtena amuna kuro no mu hɔ bia bia ɛfɛ ne dahombe ɛde na ni kyerɛ hɔ no wɔn ko ya kokodu Nigeria fa baabi Benin ne Nigeria twada so hɔ nti na hɔ no nyinaa no ɛyɛ na abu abasa ana di saa asa no nyinaa nim na odi saa asa no nim no ne nneɛma wɔyɛ yɛ de bɛkyerɛ santehene ebi ɛyɛ din baako a ɔgyeeyɛ ɛno nti din wei a meebɔ yi sɛ mate da tamakuro anaasɛ tamakuro menim sɛ wate din tamakuro da yo tamakuro ɛyɛ buabasa ne na buabasa na abodini ebi sɛ ɔne amafoɔ no anaasɛ ɔne saa sorokɔfoɔ no ɛko no na deɛ ɔyɛ ɛne sɛ ɔba okuro no mu a ɔnyɛ sɛ bia wɔɔhyɛ agya bi ne mu mɔtam kuro no nyinaa nti ne din a ɔbaa wɔgyeeɛ ɛyɛ tamakuro ɛne di tamakuro ana ayɛ din a adeda hɔ a menim sɛ din no bi wɔ amonamam de bi wɔ na ɛwɔ atoa so a bɛdu saa bo nokwasɛm ne sɛ asante ɛne anwona ayɔnkofa efiri santehene Kofi Kakari soɔ no ɛtoa so a berɛ bi duri anwonafoɔ ɛne da adangbefoɔ anaasɛ adangbefoɔ no ga adangbefoɔ no enya haw kakra ɛberɛ a saa haw no ɛkɔ soɔ no aborɔfoɔ a na saa berɛ no mohwɛ saa nkran mmea no soɔ no ɛbɛtaa sɛ adangbefoɔ no akyi ɛka sɛ saa ne te deɛ a ɔmu ne anwonafoɔ no ɛbɛko na mmom ɛnam sɛ na asante nso ɛne aborɔfo ɛnni ayɔnko papa nti no asante so yɛ wɔn adwene sɛ saa ne teɛ deɛ a ɛnam twerɛsɛm a yɛatwerɛ to anaasɛ asɛm a yɛde ano aka sɛ ɛfi saa berɛ yi kɔi na abu abasa ɛba ɔne na Kakari Kofi Kakari de nipa ne bi baayɛ wɔ mu ka to hɔ sɛ obi nya haw anaa yɛnnua bi kɔ haw mu a yɛbɛba abɛsɔpɔte no na yɛbɛba abɛtaa n'akyi nti no yɛnhwɛ ɛma aborɔfo no ɛnsi yɛnuanom ɛyɛ anworo ɛfoɔ no ɛdo nti na asantefoɔ ɛde wɔn ho kɔbɔɔ wɔn ɛma wɔn mu agye wɔn fa ahodie ɛno ɛyɛ adeɛ baako a ɛdi kan deɛ ɛtɔ so bio mu nso no asante nso ɛnya wɔn ntɔkwa bi sɛ akatama nso ntɔkwa anwonafoɔ no ɛba bɛsɔpɔtee anwona ma meka sɛ bi nkyerɛw wonim sɛ ɔteman ɛberɛ a akatama nso ko no ɛkɔ soɔ no ɔteman no mu nnipa bi yɛ fie buakwa saa bia ho no nyinaa no ɔmo ka mese nanso ɛnam sɛ nneɛma bi a na ɛkɔ so nti no ɔmo amɛ sɔpɔte asante o na mmom ɔmo kɔkɔ sɔpɔte ɛfa aborɔfo ɛfa no ɛma ɔna nkɔm ne asante ko nanso ahonafoɔ nso ba bɛ sɔpɔte asante ɛma asante ɛdi saa ɛko no aduru baabi a na ɔmo bɛtɔ ɔmo yam ɛno nti saa ayɔnkofa wei ayɛ ayɔnkofa a ada hɔ a bɛdu saa bere na dabia meka ɛyɛ na ɛyɛ amanyɔfoɔ a ɔmutumi dane bɛrima ɔbaa na ɔmutumi dane ɔbaa bɛrima na ɛma saa nneɛma wei nyinaa ɛsiiɛ nanu yɛ ɔmampanyin bi anaasɛ ɔmanhwɛsofoɔ bi anaa meka sɛ ɔmampanyin kutu ɛkyampɔn ɔbaa ɛbɛdi adeɛ na ofiri ɛyɛ atoma kuro yi a yɛfrɛ no yankobaa fam ha yi a tabuom kuro no din na maka no na tabuom no nso wɔ asekyerɛ ọba bɛdi adeɛ no mpanyinfoɔ bi a na ɔmu anim sɛ asante deɛ wɔyɛ dan a wo ho ahi ɛti sɛ santene ne wodi agorɔ a wɔse hwɛ no mmienu ɛno nti no ɔmu fa to wɔn ho so sɛ ɛkwan bi a ɔmu bɛfa so a ɔmu bɛma asanteni a wɔredi adeɛ no yɛakeka no ho ne yɛbu no ho fii ne yɛma wɔhu sɛ ɔnyɛ nipa papa nti no moma yɛntu no nnipa bi ɛte sɛ yɛnua Kofi a wɔnɔ
Ini smaboni dinu ya. I wanna you. Wone tatuti kata. Wone mpanimfo bia no mu ya soja for sa abre no ana wo mu edi soja akọ manim eka won ho ebom efa kwan bia so eka se santini eti ade no de hunum sa asante wo mu ho ahi asante danchen so ane ba wo mu ye no ehu anuti mu ma ye nyina ye nka mum na ye ntu no wo mu ye ku sa ku no sa abre na no makofa abranti kwa bia ne ye fe no Lawrence ediro eba be di animu ema oye niema bi edi tu no eho ano mu de se anunafo anase angrofo no ene nipa bi tirimu se asante de wo ye danya wo ye wotamfo enuntin se usia no a empo no se bo na ade bebo ni tie kunu a fabo ni tie kunu bi se wo ye wotamfo nanso no mu nim se sante hini Kofi kakari ene nananom aya tomato ho no mo se eye danya ye nipa ba ko efi se medical ka kire se anunafo ntokwa bi ombele bia no na asante ko boa wo mu asante fo ntokwa bia nso ombele bia na anunafo be boa wo mu eno eda ncha na egua basa ekotena ho no se anuro na ye ka ho asem no kita no enya no nko a won se kuro no bi toato aso a de koko Togo no famu ho bia akọ Nigeria ho nanso no sa awomafia anase kuro no mfimfini no mu se kuro no mfimfini no wo mu na ki bua basa ema bua basa timi di ni nkunim anu ntini na ye no mu wayankofa yewie ye no na bua basa eba no wanka se oye nyiyi mu ne mu ka se anworo man ni nyina aboa no anu nti okanfo won de ma asante ne nanso nipa me bo mu di na anu e de tan ebe to ofise no mu de mu timi twere no mu timi kan no mu kakasa nso and go na dey say wo hwe kutu champion yi na na bia bi ka say economic situation na wo sa bre no mo an mu nyu afei for atobaje golf ne niam bi na say efa bi no asante fo mo hwe mu no na say no so ka ho bi the kwasem ni say na nye sa niam ne nyina ban be na tisi a wa bank wo ye niam tisi a ke yetu le mum de mu kan ye ne say asante ho ahi asante ye niam o mu ye dubum enu nti mu ye nyi sante ni mfiri ho esama wo kan emu odro people wo ho akira na say mo de mo adwen ni mususu ye na eka bipacho oba mansia benya archives menye pa wa archives about sante hina kanum pre bebre enu nti no da bia meka say nipa bia asema mekan se no so nipa bia obeba be dia konwa ya obetu nani asi asante so no na wie ye ya na nta anye ne yie nanu ye ya ye nua Lawrence okoro kan sesenka ape na oba be dia de se wo ya brante a ankode ho be bo sante hene akobe mo sante hene na atu nifo ede nti na o kan sa o se sape no be dia de se o mampanyina akode ho be bo sante hene akobe ma sante hene atu nifo na oye ne niema nyina se asante nye nanso akwaje so ni se me mo mitirimu nka asem se meka bibia na ye de na wonyina so yo ana ye hwehwem ana ye mantirima hu so num se amnafo omu ofan bia ye fro mu atakwamefo so ba ye mem ha o ti atakwame ai sa pepe yo good na gwa basa de on ba ye no mu dwuma o mu di on be da na di elu ntiro hene ma kwan e ma o mu di dwuma no nti won ni nipa o mu di anwea esi dan e wa asantema mu nkro bebre so ya yonko papa na da won tem nti no nyema bebre wo ho no ma ohene ka se ye mu adie no ye ma wo mu ninko de aka akire no ye ma ho ban asema me kan no le se obeka ya asante hene ko otima mu na no okan o se me ne otiman adase na gwa kwa hene me ne no ni ha o ne mamu na me benya akyede ne mamu ana me befa me sikadwa efiriye so ka so befa ne sikadwa free a ko vano che wonye chini onye you can say isi region ni yo eho ana obenya na kyede eno danchen ya sa ko asi ya sa chefo eko support sa nkofo no nanka na yelim sa asante ene won ebenya hawo nanso ma menka hinta sem ba ko bentiro ye wie ya etena fie esiesie fie no de ka ya ne se ye be ma ya ka ye ho abom ne se ye de ye ho be ma awade etumfo poku are otoso mienu ware wote achimem sante hina otoso mienu aware wochimem minianum ya yonko fa pa eda ho no a edi adanse se so obi mpokura ya obi bibia
ye nimre mu po anase menase po bi aditia obi enu ntini ye be fie no ma wade sebe ya ye ho ye bedi ye nti akwasi dia me ka kire wo nyina ne se santehene ko eye kita anase ye kodi hobochocho na ya ka ahye mu se mfie ahasa aduonum ko a etwa mu no a nipa bi nim se ye da so ne anafo e wo haw no ye ko semu kna boni be ka se ye ko rekandle no na amanfo ahu se ye no wo mu eda so e wa ayon papa efri santehene Kofi kakari penso ana atoa so a ebedu sa abre ti se wo hene ko timemu a wo hene ko kita memu a na ye timpo ye ni so ade hunu ene ye butaya ye de ko ne se ye ko na ya ko kan ye ho abom the senti ene se eye danya prayo hoi ukan bomu a ebu uyi ba ko a na ebu ye nipa ba ko santehene kan asem bi na no o se nyamia ye me santehene kese enya afi na me beta o man so adi no me man ya me di so dada le mumun kan hu se sasundwe eba kita amamu a me santehene me ho atome sanso na sasundwe eba eye mantifi a me santehene me ho atome na mum se hai wo ho na se ha wo ha me santehene ye dan ya me ho ntome nti wo hene gina ho e ma asundwe ebusafo ye kɔ ye besi ho bia no ye be ma won a o mantimi anko bi ahwe no wo mahu enu nti abakɔsɛm ani mpanyinsɛm a ɛda ho ne sɛ santehene jasehene na abu abasa ɛkɔ anwonamam ekodi ko ɛde anwonafo ɛbae ɛma wɔn ne asante ɛbɛka bomu ɛbɛyɛ adeɛ baako enu nti na sɛ ɔba anwona fante de utawa yɛwɔ anwonafo ɛwɔ kumase na yɛde wɔn bae na akɔsɛ yɛde wɔn bae no ɔbɔ akonnwa ma wɔ mu enu nti santehene tena se a yɛwɔ anwona nso ɛtena se ɛwɔ hɔ bi yɛkɔka gyasom na yama no akoso adeli enu nti na wo hene yekɔ anwonabem wa ma yen kyeremu pa na emse bibi ya yira ma menka wenye kwese aje unu ya Kofi Ansong ni Baffuor ni Baffuor anya hwe putogum ni hwegum ni nyina kwase kro Kofi mi hwe ayi edom a opemfo de kɔ na hu se ukɔ ne die mankasa me hwe lese wa manim na me kan as many as 211 eye nipa ebro empema hanu wadaroma 211 no eye nananom omomo som santehene nko aman hene mai abrempom mai ye henkwafo so kra ye mai minim se unya ye kɔ chima mu fonyi no behwe ya ye kɔ no ye nkoye bibio ye kɔ mene man no Moko chef for mine so. No, you go too fast. You fast the idea no go. You come many mine. You come many mine. Moko many mine no. Ai, e dia be kumase. You ko tre wo mu say you no mu wa yon ko papa. E no so mu ye ba hɔ a ya be fie. O so ba ha o ma be fie. You go too fast. Ntino sa 200 no. E ye nipa o mu be di santehene ni mu nko a any 211 na wo hu no. Ye nia ye wa tire yen henkwafo. Na nanoma man hene na nanu abrempon enyamai ahima ebedi anuma bebo mumume enyamai enu ntini ye komene man no e de abekumase asante aboa ne so na ne ngoma so Kofi sete bia no ye bompa ese bibia beko kama na yewura ekwe na wode abrempon ne ade hye ne ahenkwa ne ade Kofi mu bedi na sei ye konne ni abatena enti me no ka say for security reasons e bia ntimi chebe bia mo but me oni me ka say de je say enye mo ya ben ho an sa mo ye ahye kro no ne nipa ni bi ko nra advanced team no e bi konne e bi akọ na homrachi ye tena homrachi enti ye ko na no kwasem ne say on say baby ohini betu ne na yesi bia no e say dom pie free hoba ono any premra o twam a nkra di na ti behwe no ono any tirebene a o twam a e ma warefo efri won kurum achi e behwe no beka se a owe hu ofe na so odi ni bone a okaw ono ne santehene eno ntini ye kɔ ye die wurachi a ye kɔ akosom no ye kɔ pagya santehene ye kɔ ye santehene kakraka ye ko enu kuntun ni aye ne kantan osene no ntini ye ko nipa ni bia di kanra no kwasam ne se santehene ontu kwan fiada na ohene kan se enam ani die aye ko fa ahofama
ene niema ne nananom aya to ontino obedi saa bosedi ni ama nipa bi a omo ka se asante ne anwonafo nka no afiri ho eno ti nefofie ena me no di nkomo na ye fofie o nefofie nananom mu bi afiase a omo kɔ etena akosi agye na ye wukrom ho Kofi ebedas na ye bebe pre na bibia no ne ekosu bia no odi amaye na yetimi edi asomanfo ehwe se bebe reporter ba ko aba no bo abesi so wadaroma na ono so ne betofom bia me yesaka nyakopon ka mo na munkodi djuma no fefefe kama na mofa emagana mai asantemane anwramai munkwaso me da ko na tiefo nyina ase na bia me ka kire obo se eden ya nanu asem binti ore ebe yem pitira asem ebe di na kire Kofi ebe di komo Enia actually me da ase na ko be kakari eye osante hene ahemkwafo na asomfo ni bi na kwa ma oti wasum sie ko peja sante hene kakraka kantai ku oso ko tufa so ko peja no oso hene no oso yo chire bi ya enze kwesi anu ene ka ne ho ye fe eja wonim o ka se dom di echi no wo mo 18 anope enkan 2 Chronicles chapter 9 verse number 1 na asemo ka ho na biblical implication o say the Queen of Sheba heard of King Solomon's fame and she traveled to Jerusalem to test him with difficult questions. She brought with her a large group of attendants. And the ahindie ya the dom na edie say na kwasi kan bibia agumasum say ebi di hine abusua ahindie ya ma wadi kwasi me nada so ti ase o say wenum ye eye nipa say won be di anima akokake nipa dom di achi keke nananom atanko benkum hine ne nifa hine ne hwan wa asantema mu mae aninti no kwasam de aja ahindie de asante hine utufo setu ababio kwa me ndjumo pepa unim enje obiana hwene o kire tianyumi to kuse damna kuse abro botimi do tuma man kwati ana yeguye nyedua mani damna mo Okoman Radio sawani okumugo bu sama kwati akumenso jatrane tantie bu ana misumi freja odma maboye eja awan bedumo Okoman Radio Okoto kusi damna osi abrobo timi tuma man kwati ana yeguye nyedua mani damna mo okumugo bu sawani Okoman Radio bu sama kwati akumenso jatrane tantie bu ana misumi frena odma maboye enuae awan bedumo Okoman Radio 97.1 Okoman Radio Aman kwati ai nana ye bibie wanyana dia dwendwene bawo nana ye bibie aman kwati lono ye bibie aye wanyana dia rawo bawo nana ye bibie kura aman kwati lono ye bibie ja kwa binen mai nana ye bibie aman kwati lono ye bibie wo usi achawe nana ye bibie kura aman kwati lono ye bibie aye wanyana de ba ko bawo nana ye bibie aman kwati lono ye bibie aye wanyana ba be bawo nana ye bibie kura aman kwati lono ye bibie aye wanyana de adwendwene bawo nana ye bibie aman kwati lono ye bibie ye ni mo bwatre nana ye bibie aman kwati lono ye bibie ya na bwatre nana ye bibie aman kwati lono ye bibie aye wanyana de ba ko bawo nono ye bibie aman kwati lono ye bibie aye wanyana magani ya bwana na ye bibie kura aman kwati lono ye bibie abasa kremwe nono ye bibie aman kwati lono ye bibie aye wanyana magani ya bwana na ye bibie aman kwati lono ye bibie no aman kwati sanfo na ye bibie kura aman kwati lono ye bibie ya dambo ache nono ye bibie aman kwati lono ye bibie
Ana pa me shati se nyom kroda room na ye wuradwom etwa goi amankwati anya na ye bibiri o ye ohia enema se bi adwendwen ba ohia so de nkabomba ena o kire mu no so amankwati a wuti adwuma bakosema amankwati no na ohenkesi a no so esmo asantehene bibi na okudi akon mu asantehene na emu nseme bae no na sohwe na obona ba so ne se adwumi etwagu ya wo se enyo na bibi ohia ne ma adwendwen ba wo so ohia ne ma se bipani ya boa kwa me uti ni nyina wo me ti ni nyina o se o mu sa no o mu nyum no mu nim sa o mu sa nyum no frefre na na aya kama na sa adwumi de kwa me santini kura pi ha na aya se bribi a ko hini wuye ko hini da se ko abati ko kura na won mo kura na chi eye kura na chi na president Baffuor bae kwa me na reporter si pe na tension a interview so ono so ye prempe na ye raso no ye prempe old boy na omo ya na frame reporters bra okudwema ya pe friend is code adbe be no be na pa senior uka senior po be ma interview no eti me say asunaba ze o kasa pa mba ko be na pe senior na pese ko fotwe ono so senior uye ya be also best interview pa also oya kwada abone pa eri aze okwa bia pe code na sante hini epie ha na abodwumi a ne oye bi obegina na wadi anwum no eni sanse eye enwuba ema wono kai omtesa asante de osasante ewon kai bi asante kai de bi asante won kai hwe niema bi a atwagu na masantema ekesi a eno de oni ho agori kwasi yama kwasi achi kwasi yama achi yeja umpom today ya very achebe kwasi onono ayifo na wo no amakad fo na wo no nti ono so no onimo de odo amakad ya prince kesi pa ono so ye oniba kwasi empom today yakobon de achebe no pe de ya tamfo na bre ara fa de o se ha se wa shire mi se dibia be kutabu e wo se wo pagam otutu ho ase kra se be tutu me ena osu enye se oyo bia unimde ubi wodrop ma ne wodrop kra pia na emagu ne de ya na ache no che so te no wa ho me na be ka chira we yagbon wura de no kwasi ye di common so one o meka manual me chese me fe da me hu flyer na any senior na ne ametwagu na me say wow history ne atetefo hwehwe ne won ani ginai no eno na enya ba you say na Kofi Kasa no na orekere ma abakwasem senior nkrofo dwene se enei asante ne anwura wantwi kakra wo ntem asante ne achem wantwi wo ntem but also wachire ama wasisudia se mpempi no se opem so tenase a osi na moa na di kono woni nko eno ena meka ba bisi so se yemu bi nsua na yentimi nka se ne amoa na adi kono ne won adi kono woni nko na yenso yempem eyefe se 201 eno na delegate eno no ye asomfo 211 otunfo edoma emudi na asomfo ye fra won aha na ye beka ne sa asomfo yo na aso debi bebo okuapema mu ha ohene bi be pua obetimi anya 211 unless say ni yedi no ye bedi akọ kwame kwasi you see your friend be say deliberate do eye enda ho ade sa sanipa 211 de no mbedi enso mbe no omafade omo be entamani adenti ahine no nya tra sa papa your friend West Solomon anyame wanwan o nyema bribi madam fubia na ho bribi am so cancer president Baffuor program bi e call wo pediase na abranti bi because of the so 249 atajekum otufuo a chief of staff Ben pa na hai kwa otufuo ne mane de ba ya tugu akongan se bia be otin de ato ho nti bia the boy o fa lob na bia na dollars ya wo de pounds ya wo de e sis ya wo de e na e ya hia ya wo de enya ha ya be chemu na we akogina unya kese che mempre de bia nyene sa enti se okron ho a na obi so bo wani ma na wahwe wahwese ne obesi abo wani ma fa enti ye bo 24 ene santema aba so obo no modern pa na oye reference
in terms of chieftaincy authority there. Yes. You can't take it from them or your reference point. Papa. Na mebo na baso nso se oya na wakai ni nchi se achede a ene ahora nsanteman no aha nefi. Say Mpempi no. Ne pensi obe peda dinim. Sa. Otumfo poku wan ye ne de. Na nananom atwam ye omode na unso nso bae watimi apagam ama aye konko pan te say kwasi asante eneko anglai the boy so because na sifri won dey the boy na oreka semina angunafu ye na brafu enye ne forta enye ne mfom so wadidi angunafu chansi mu aka nchi mu tie ne say ayi the boy te hanan oyaye sa ha o se wanyi ma ya men say mi di etimi ni ba bia the boy keka fiba ha ne yire ya angunani ni na igbedin ne ye den akpene na yire ya igbedin oh but the boy I manager mi sia angunani bi miri bi atwam oh yo wonderful people. Your friend is Sayram. She's so wonderful, but I say not tribalism. I did meeting kakra. Me panguna fu ye panguna fu ye. Maybe I can tell them I say media side just soon you know. You know now can say otumfo mini abrante ba kun school nyame Michael na me say na omo say na oteben fie ba ko a omo fie no omo na so asante hene omo na mo so no na obi ani ho a otegana omo so no omo sheda fi tu kwan fie burukire ba besoa no mo ko e da bi no just obi kra na obi beses na ye sumo obi si ye sumo no o se osuma se bia se ne osuma ye wo hai kwasi fa ko asemasi wo mame ko man we on first can show onza isa se ne na o ka no o mi se envelope na e da ho no otam a e be so ko ne wo ba otimi fro no bi se na mo fra no wote sen wahwe na o yese e bia wo yi nsema no pe hu se wo no osuma man fa so onti expect se ne oni wa ye adwuma sometime wo ka wo dan on to ma na no cry na anniversary na wo hwe mpanifo santeman mpanifo memma no na omo share ho na yenye den we ba nsu je say they want to serve na obi be say oba fine I think for security reasons Kofi see asumbat kwam for but asante kwa dey na untimi enja make us fine na say na hu say adwuma kwa so papa me say obedi afa me say nya dey obefa crime me say but na onfa a year oba onfa ayi honum baby ada no this guy be some fan university onfa on say akosi sen mesra kwame we ko fast man one who say chairman nanria okọ UK to chef no hwe domo na etinanim na bibisa me ho say saa domo yi nyina ode won fi ha na se dodo na fi ha no mo ahemani so no kwasem na efe o hechini ne ama na bibisa me ho say saa no me nyina asantefu wo the asante mind pie the asante mind Udoma adi asem. Udoma adi asem. Enche na ye betena senior interview just about 2 minutes from now. Ye ne Isa Heba Center for Bidding Kita e dey for Munro papa mo dey aba medulak ne opinto minta ni nyina ye beka ho nsem e na no pay and the boy e see there na ene fi oriche obi ana ene no michia ekugwa Methodist for 140th anniversary no activities one now can university asemi but you say akugwa na university asemi okay akugwa hona university no mo hwe nim senka beba hona me hwe say assassin da ho dia assassin da ho na yewura betwa mu brevi oba say ade yo I think 40th anniversary no na da ho na un say ade no wa mo ho obi amoa nti ense Anochi university no na ka yewura twam na ko bisa say akosi sen ya na nke hu no puma sibre ade na atumi akonkan oyo obi so a nani wo education ho
ɛne education papa nti no yɛbɛsrɛ wotwa ma fa na nka wɔmfrɛ mpanyimfo mi sɛ wɔn sɛ akosi sɛn ɛsɛ sɛ wade ayɛ no na wayɛ nti nɔpɛ mi nkyia ɛyɛ Methodist for ɛwɔ Okugwa wɔkyena wɔn 140th anniversary no games no bɛ start ɛwɔ Okugwa United ɛwurade ne ntɛm ano kora ntumi nka ne sɛ saa school na ɛwɔ hɔ no saa kwan no ho school no na nka Methodist for kɔ na awia yɛkɔ no 2 weeks no saa dan kuro na no na Methodist for akɔ awia 2 weeks na Presbyterian for akɔ awia saa dan na yɛsɛ mo kyinkyina sɛ akɔyɛ Okugwa United kwan no ho pɛ no ɛyi dabi ekitadi mienu Okugwa United Methodist Presbyterian United o dabi sɛ so matro din Okugwa Dawu Methodist bibi ai sɛ na meka ɛnka ntete no na Methodist for kɔ 2 weeks anɔpa wom na Presbyterian for kɔ 2 weeks anɔpa wom na wasa dan no dan baako no a anim wɔ na wo sɛ kwan no park ne da hɔ no saa no dan no menim wura twam dan botwe hɔna bo dan botwe twam no sɛ catkis ade mpɛ me yo na me de ato mrante ne sanka mu nya bɔɔl bɔ bɛ sɛ afe na nka menyɛ mrante so ntumi nya bɔɔl bɔ no afe ne nyɛ park menyɛ astro no mate san nkɔmɔ no anyway empani twuma no mo alternative baby on bebo you wura betwam ho na hwɛ mo ayɛ ɛdi ada ase anɔpɛ kwasi wo sorry yo yes sorry see mami chia me wofa pajo achampon na awoda pajo achampon wo peduase wo sansan peduase hona yiwe hona me wofa wo anɔpɛ nyame me kan sɛ nyame nhira no ɔnyɛ ne kese na ɔntrɛ na ahyem na ni awafi asare ye wo hɔ no enkonkan ti wofa pajo achampon nyame nhira ma wawoda pa happy birthday that's it. Every as a kwasi agye a producer ai every so na ne also anka bi a ne nkoye enti kwasi be kono akoto onwuma so yebo yeda se anapai yes ebre kra ye ne ye nua Daniel Osei fi Kwasi Christian Herbal Center anapai Medulac ene Minta Opinto mom and dad enro de bebre na ye kase stroke awujojo any master near Big Joe so be on a master and a kakumojin kwakwonum menia memoache eja menia penyi na pom today nyame da roma ode nkwan ya hode nyina che ode obabi a no I fresh na say teacher it we for ache doctor so mo abi mremi mate you better da customize we na for the space bi no ajiana we are stylish anyway hoboko there nyame da roma ni adwuma fu nyina nyame da roma ye nyina ya hoye okay anapai boy nkomo na ye hu bebe ye duru yo menu ya didi kan me fanchi a emo drum fanfree Kwasi Christian Herbal Clinic asoye emfama etifo ne ahwefo a 18 na ehwe ye nyina se na odi kan ne Kwasi Christian Herbal Clinic bebe edi adwuma no e wona nkese yi saa obi a otie na wohwe yen bia na obeduru kofridua na wabisa se opekwan na ekosu hom no wotra akodum kakra bi pebon se won sabon kum so ya clinic no osoro ho a yededua flowers ne green grass nua wani mo bebre saa na bia otie mfiri bia obedu su hom na wabisa se opekwan na ekokofridua no wonam so a wotra na nkese kakra bi usane ya obohu se wonsa nifa so clinic no ewo ho ebi amekasa be wie na fidi bi a wotie me free ho no wasore free ho a free Dr. Emmanuel Ampem da ko 0244 413 247 0244 413 247 and say 0248 152323 0248 152323 o free mpanyimfo ahoma so a ye beje wo so wo fe kwan so na de nkomo bi e wo bia no na ye ne wo atwetwen se fire de se efa nchechiri mu bi na ohia se business na opese ye ni nyina o frɛ ya ebeje wo so busu ya bedu ya so ye ho a ya de ya bo ho modern pa e bebre eno nti ya na metra fidike so ameta aka se wo ba ya so ye ho a aban ama ye ngoma se ye duro mako 20 aduonu herbal medicine 20 ana Food and Drugs Authority ama ye ho nkrata ye betimi edi enjuma eno nti wo ba ho a wo ya de ba ko bia ene esuadura yede ebema wo eno nti no se wutie ya wo frɛ ya wo ba hɔ ya ma odrupa na obedu ya so ya wa yade abuni afrɛ no cardiovascular disease no ebi ne heart attack, heart failure, enlargement of the heart, stroke and the keka na the ama Kwasi Christian Herbal Clinic ya gye din pa wo man mu ne wiase nyina no eye yade a ye frɛ no stroke
Emfa ho ne bebia wo stroke ade na duru emma wo yemu hyehye kra bebia duru bia no sometimes e waso ye ho ne yehwe ambulance twen wow na eba obi da ambulance baka so wo awie ye duru wa duru ya so ye ho ne ma na duru nyame adom ti wotimi edinya na hoɔden na afe wotimi edi ne dwuma de bia ya wodi eno nti no sɛ wonom yenru na ɛbɛboa wo na ya de free stroke pa de bebia ya wodi adu bia wobetimi ade wo ho wonom yenru na malaria, typhoid, jaundice, anemia, low sperm count, infertility in women, premature ejaculation ni nyina wo ya ebetumi afi wo so na wo wotimi ade wo ho afe yenru yenom no isan se kwa isi kusen ba yedi nukan haba macrogen na ye adwuma ntino se ade ahodo bebre se na medical kan na ehwemu abedadwa se stroke yade a ekum nipa wo wiase pa ekum nipa wo wiase na stroke yade no ye wo ahodo miensa type 1 no ye friend blockage in the arteries je se be akoma ne pompe moja efa pie free akoma ni mu na fe be fa ye veins ni na ye nipadua ni mu no ene ye friend arteries no se sa arteries no se sa ade kotai mu na emusia ntimi pompe moja ne mfemu yie nte ba sa da the pressure ba akoma se nam sa ye so etim the stroke yade ebrel afi type 2 ne friend no bleeding in the head ye bone top one say hemorrhage moja nyunugu timu a eno so betimi the stroke yade abrel ne moja na kwa be ne fa so nyuno ye blood vessel bi we tinimu a akoma ne pompe moja na akosa blood vessel ne na afi yejeje mu de ama ye dipadua no be ese fa bia na sa chema ketewa bi ba ho ana se ho te chema ketewa bi a ube hu se moja ne nyunufa ho kitenkiti da kopɛ ubon se moja ne nyunufa ho kese dana ubon se one side nyina na echo off stroke yade ba ko nso a wo ho a ye friend mini stroke ne betima che wonne nanso ebedu se ochena beba na wonya wo ho oden wo ne sa obeka se wo ho atɔ kra da bi enye sa na tie se one pedro anom e wo kwa isi Christian Herbal Clinic aso ya anhwe ya na bosom ba ko kra nu ida se obenya type 1 no ana se type 2 yade le beti man kan na ye nhye do so ebusua for na no pɛ ye bonkomo ede afa herbal ting on so a kwa isi Christian Herbal Clinic enam Dr. Emmanuel Lampem da ko ene ne mpanyimfo so ede aba adwaman so herbal tea ba ye dodo a anum bie ne bedi ho adanse se ebo adwuma ye pa ne ya kan se herbal tea ne ye bia eye herbal tea di kan bedi ho komo no ye frɛ no ayisa opinto herbal tea ayisa opinto herbal tea kan me kan se na ma bone tofa se immune booster ana se immune system support na kama wie ne mum bia ne nchechiri mu kakra nipa ntiase ntine mechechiri mu kakra wonom ayisa opinto herbal tea beboa wo na amoni padua kwa na time gina brane enya hoden padua kwa na dwo odwentini nyina ye nyina bonsa fe gina na namon so na moja numunum wa mo bitim ne mu e fresh mo na bacteria se wonom se dro ya be kum sa mo nyina afi moja nam na se be yi sa mo nyina de afi moja nam na fe si moja nam na emoja na time de afusane e wo onipadua nam wonom opinto nso eboa na esan check ye body acidity de bia meka se moja na nam ho no na se onipadua no ehia acid na de anyini na se acid no broso ana se be yekedekiti wo mu a eno na ya ne tade ohaw de bre nipadua no nti wonom opinto na beboa na regulate na san check wo body acidity no afi no opinto nso a eboa yen na esan cc yen kidney ne yen liver na yen kidney ne liver eno ane kura nipadua no eno nti se kidney failure maka on records se kidney failure intimi restore the ya ne say ye transplant be yi obi de ba ko ne da hye wodim apart from that no hwe ni ho a wo ye okini be ye no nti wo ba kwa Christian Herbal Clinic aso ya ye o mani bia ya bo say prevention is better than cure ho be hia say wo be no maduro dia bo ho ban no ka say me yare ansa na makoje aduro eno to ba ya so ye ho a ye mo no ya wo betimi enya wo ho odin de free sa ya de wa we nyina ho okini ne wo liver de be sisi na mo kama pa afi malaria, typhoid ne jaundice so de wo no maduro ya enya de a wo betimi enya bi herbal tea to so mi no edi ho komo de friend Ayisa Minta Herbal Tea. Yes, for general well-being and vitality. Iti otwam ne se boa e ma yemoje timidi afusane we ni peduenum. E boa e reduce en cholesterol level. E boa na afe yen a ye diabetes no e bre ye sichire na se. Woni bi nso a na abo ho ban. E boa e bre yen a ye pressure wo soro pa na se. Obi ho se pressure de me beto me busuam na de be wo e yampa. E busuam bi ho pressure wo. Na nso menye ntumu sa. E ye ne ye abrabo bi a ye bono. Eno na di yen pressure ene ye diabetes ne ba so oba na abusua ne bra na obetwe ho free sa bra na obo na obeto ye ne ho na obo bra foforo u change wo life u change kwan fa so didie in between meal bibia ho obedi sa de nyina otwe ho free ho a ebeboa ama diabetes ne pressure no nyina atimi akofom na anase obedi ho e de free ho kra herbal tea to so miensa na efre no ayisa medullac herbal tea
say for general well-being na say children say yade friend migraine asoro bi yade utifa na ball ga ebasa je say opa bi din di utiato for some few minutes and I say for some hours and sana adwoa 1 2 3 or 4 5 days 1 week time na be samba I will be so for 5 years 10 years 2 years 6 years we will be out to say ma oyem nhyew and never drew near their bay. Pedro Benum never bow, Nasa migrate, I did me free. I feed him, Dick can't want some say it me many pastook ye pa ye, Moja, you good to my friend, hemorrhaginal, Uno Madria, Bebuana, damage cells in a season. Now, if you nip a unit mangina, and who are dinner mojanum, it made dear Fusane, a way till me pa. Will be a Parkinson disease, I had Parkinson, ya dear bow so now home so. Be real, my mammy church, Medina Bontin way. Na Medino, Ubon say, Metro, or say, Danielina, take me some minutes, Debbie. Will be out to say, what drew me, or no beboa, now who also swinging no, etime every home. It be a doctor catcher or say, oh, yeah, I've been more better, dear friend, stress. Society be yacho, dear Miss Row, a Franco share, baby, a yadena about so, would draw home a bit me at all. I feel be a doctor catcher or say, oh, yeah, dear friend, brain tumor. Brain tumor, and yet the ahun to help of any bin American, name their fame and a ebano. Say, we will be out when you saw how ya, or no bedre be bit me and Nanessa Mojanina, not brain tumor, na one about it me, Ira. Will be Hokasa who I won't take a say, Renebeka a loss of speech, and the Casa won't take just what you want to ben as soon was so ben and no pay, as I know what the Okano. Sanko fooling in air drooning, Monomo Bebuam. Herbatia, a toss on 9, a friend of mom and dad herbatia, support the immune system and vitality. The tia one say boama ni pedua kwa ne timinya hoden bad cholesterol be brain ase afi ye adwuma radiation areas no exposed to radiation no ye nom sa aduru ya beboa na atwen na say abre cancer level an say ke benya cancer de be brain ase na afi ye yentini iodine den no mo be ma healthy friends saying veins na afi wo ntini to my flexible obi wa ne nsa enwensen osori ya ne na enwensen ni na ne se ntini no enye flexible nti ye nom sa aduru ya beboa papa sa nro enan a madi hu komo idie ye nom e de ko yeyem eno nti woto enan ni nyina bia na wape inso share say pure water mienu onwa inso share ni wi a na wache ma cup enan wo tea bag ne bia miensa to inso share na wanu awie nem wawie no na jana mani si wakra ebedi edwo se na wono ma enworo wonu mu a wonom first cup na watwen 5 minutes no one of second cup sa akopim so benum awie na mom sa wo ba benom edo na ya tro so medula kana aya hye de cup no nso fisha sa cup no de wo de wo atremi no begum ansa na wanom ebusuafo hebati atwato a ye ka ho asem ne asora komia ka sei so hebati friend no aisa sinutat hebati sa aisa sinutat hebati we de ye nom fa nkoyemu na nso enye poison ekwa oyemu a enku na emom no enya de be hwe e de aboa oyemu ho anase e be bo nipadua no na de be ye de aboa ni edro we ye say for treatment of upper respiratory tract infection URTI je say ya de bia enam hom yi mframamu na fa ye hwenemu yasom ye ni so fa ye minim ya num na ko yetimu na ko fa ya de brain no sadro we ebomoden etwiti sa sinus ni nyina rero atokuru bia mu ewo yeti ni ho no emani nyina infection bi obia na timi free ho na sei ne ye no eno de uyi tea bag ne miensa na wapensu hye wapensu a do nte say 1 liter vote kese no uhwi kakra free so a na wo de tea bag no ene nsu hye nyina guade a wo ba no nim na wo de nkyene abode no atere ba kwa ka ho twen na merisi dia so ka kakra ba miti edunum mo se hurusa na fi wapade ahwegum na wapade akata uti hu nyina tawol bi modu anase kuntumbi wo de akata uti hu nyina na wotweko mu na wotweba fom wotweko mu na wotweba fom sa for some time ubon sa fi nsuo no vapor na efi mu ba nyina asa na kyese nsuo na ha ase adwo ohwe ne dwo no na se ekọ wonum na enro wonum na wo de bi agina wo minim na wade sa na wapogu na wapogu be sa anopa enwumre kopim city bag na besa na me ka hye nyame ne munyam se bedu se wo be ye be wie no na sa yade a ehye utim ho a ehye wo minim ho a ehye wasum ho a o sori a uti o complain ni nyina beti me free ho obisi na duro ye benya bia to wo hen ye wo kufuri dua ne mposo aso no yenko kufuri dua class Ebenezer House ana so obisa sama madimpa drug store obenya bi kufuri dua zongo enko Jerome J Herbal Shop area mama ewo kufuri dua Central Hospital traffic light na so hwa dodo bia wo hia bia obenya ye wo
Kofodua taxi rank ho no enko ideas herbal shop ukodu ho abenya bi afi begro achim begro yenko mama dede drugstore akropon ha ya yehia bi nyina yenko major pharmacy ukodu ho abra kofi ho bi a wo hia bi a obenya bi suhum ne mposo aso no uduru kofi ja wo se ope imana pharmacy ono ukodu ho abenya bi suhum uko TT junction hwa wo se ope sa drugstore ana se ope Matisco drugstore dudu bi a wo hia bi a obenya ye wa achim modan ne mposo aso no Kennedy drugstore obenya bi ho Nana Chumasi drugstore obenya bi ho Achima Wisa Precious Chemical Shop uduru ha obenya bi afi nso ya ye wo kede ne mposo aso no kede buadua uduru ultra station ho kakra bi a wonsa bonkum so opanyin sale fo yere wo ho chebi enko taxi rank ho wo so hwe police ne yere ma me na otu ne maton no dudu bi a ohia bi a obetimi anya ya ye wo Kofodua kole no yenko AOMB herbal shop dudu bi a ohia bi a obetimi anya bia na obitie na obekọ dambaya ukodu dambaya wo se ope Eli Clean Pharmacy one commercial bank no na di nhwe animu afi Uncle Sam drugstore we opposite the education college na or training college no one na bo ebra bo ye nhwe animu afi VOA o se o hwe ma me na e friend VOA bonkwan no dudu bia ohia bia obenya ho abusuafo enne eha na ye de Kwesi Christian Herbal Clinic in community na mewie no na enne akoyefia de mefa konye so ama dodo na ahwere won hye ni nyina yakọ efri Kwesi Christian Herbal Clinic asoye na afa konye so e de achia ye mpanyimfo eni omo ye adwuma owura Dr. Emmanuel Ampim Dakon okwanchefo panyini afi opanyini kese a enam ne so adwuma bedu de adrui opanyini kisi edu nto ono na kwanchire nti nene ye nyina ye te ha ye bo adwuma hu de ro edibo adwuma ene mempanyimfo Godfred Kulevome Eunice set ene adwuma fo nkai ni nyina Okoman FM monso yedamase se mama yakonya na yetimedi enkomo a eye apomudi nkomo edema etiefo nyame nka mo ho na onhyira mo nyina medamase Anapai yebeda wase se wode nsama emu de se abre na obi ka se ba kuna yede ayi odi say wo yen medulak no eno nem se eboa pa no ne yenim se nyina aboa ma stroke ni ade na di huduma but medulak na do ani siso eno de medulak ne de se opese ompese stroke ya de wo ne be to nchia wo baby ade a emma medulak ne mpa ho emma medulak ne mpa ho kra wono ma ne wo sanotat 2 ye wo sanotat 1 and they was Santa 2. Different. Difference in the difference is that Santa 2 ni de yenom e de koyemu and Santa 1 no de yehwia ena de punu no ena de punu no aha anti Santa 1 ne de eno de o de be punu Santa 2 ne de obanom de akowumu na wonom de kowumu a eno so no Yakopon nim de mu na be san wurawura mu a be ye adwuma wo ti ni mu nyina sana we no hwia vapor no kowumu no eno de wo hwia hwe ompunu hwe obanom nanso adwuma kro na Santa yine be ye no one be ye no it's more or less a different application but and also bo adwuma papa ana pe beda as Daniel Osei kasamafo edema Kwesi Christian Herbal Clinic wosum Kofodua Kwantimpon so ye ayisa kro ni mu ho na obutu indi bomodi afrem pani 0244 413247 and 0248 15223 then pani in command pay doctor Ampim Dakon otienka yemwaje doc komo ho mi pay me from me so pay me from ni aboso na bibia ti me kama wa mutie ye nyina no pay e ansa kese ene emamo ebi enkoma yabo for producers pa kwese je Courageman na Edmond Kwesi Williams ana pay ye fasa kese ma Samranti DJ Disgibi na DJ Donzi Samranti so ene o mabo modin abo ekwani se bebre so ene abo afo a omo so ebo en kwani se bebre so nyina yadama so wa mutie so ana pay yemwache moniti agimodi shimidin edi Kofi Ansong Baffuor bit from Kebi. Yes already na ye kire se weekendi yo ne ma ye wede na wokwa hwe so wadidie mu unsanom wana mu otuo nyina wokasa mu pomodi ama ehonte na enye ne edi anonyam hye ebre obofo pana no pay ye mo ache ma moniti a agimi odehye. Station Radio Man Kenya, Okoman Radio 97.1. Hey. See me, I no get 30 billion. Oh no, yeah, but I got so much love to give.